Assalamu alaikum bir tuğanlar. Mekençi Yaşlar Kanatı Kayrımdılığının жалпы жамааты. Мына биз мүмкүнчүлүгү чектелген, мисалы муктаж болгон bir туғандарыбызга инвалиддик коляскаларыбызды Кыргызстанга жиберип атабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн деп бияктагы эми bir туғаныбыздагы Кыргызстанга чейин ушуну бошко чейин бекер акысыз алып барып берейин деп атат. Бул да бизге болсо чоң жардам болуп атат. Аллахтын ыраазы болсун сизге. Атайын ушул ийгиликтүү болуп тапкандарын жакшылыктарга буйрсун, берекелүү болсун. Атайын ушу машинең бузулбасын, шамал берсин алдынан. Ушул bir туғандар, ушул коляскаларыбыз ушул муктаж болгон, мүмкүнчүлүгү чектелген bir туғандарыбызга жетип, ошолордун муктаждыгына жарап калса, биз үчүн ошол чоң жардам. Алла разы болсун баарыңыздардан. Kanatı деген. Kanatı деген Kayrımdılık Fondusuna öte razısılık menен 15 yıldan beri Moskva'ya oturup durmuş. Özüm yaşımda ve 5 yaşında adam. Rahmat yok. Şunlar kayrımlı olgunlarına rahmat. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Rahmat yok. Rahmat eche sizga da. Mana shu baldarga rahmat ha, shu alıstan. Ata Moskvadan jo'natishdir shu kalaskani. Kichkina jeng az bo'lsa da ko'pda ko'rib qabul olib qo'ysa, eje. Mayli eje, bo'pti. Moskvadagi deti Tuvandım yaşlarından büyüdüm. İkinci yaşlar. Kanatı Kayrımdılık. Pazarga da uzun ömür versin. Ne tilese tileye geçsin. Amin. Daima uşu yaxşı günlerde görüp. Yaxşı Allah'ın kullar tap. Uzun ömür versin. Duvarlarını, bala takasını. Bari tinç olsun.